Hello guys, nizere ko mumeze neza abantu mwese mudukurikiye abari mu Rwanda abari hanze y'u Rwanda, nizere ko mumeze neza. Ni We Are Family TV show, nizere ko muri tayari mu mutwe, nizere ko koko nabona nubwo tujye tugenda natameze fresh, nizere ko mwese muri bon sana. Ni Eriwine ahangaha kuri We Are Family. Sasa uyu munsi turaza gutinda ku bintu byinshi cyane, turaza kugaruka ku makuru menshi cyane amaze iminsi acara agenda agarukwaho n'abantu benshi cyane, agenda atindwaho. Turaza kugera kuwitwa Rocky ndetse na Pendo bafunzwe bakekaho gukora ubutubuzi muri iyi mihanda ya Kigali. Buri wese ari kwishakashakisha, ari gushaka uko bimeze. Abo bita Dorcas na Vestine nabo bari mu gahinda gakabije cyane kuko umwana n'ibyo nabyo turaza kubirambura tumenye uko bimeze. Ngo ubiri inyuma mwita Irene muri Ndahabi. Filime ye no ibintu byose biri kugenda neza, ariko ku rundi ruhande ari gukora ibintu bibi cyane biri vibaya sana. Ni when nanjye ndaje tubitindeho tunabigarukaho, n'ibindi biri gucicikana n'ibindi biri gucaracara nabyo tubigarukeho mu kanya nkako guhombye. Twagarutse ibintu ese bimeze bite Kigali byashyushye, amakuru ya trendinze, uwo bita na uwitwa Ndahiro Valens papi noneho akanya ntago arafungwa, ariko birahwihwiswa yuko ashobora kuba yarafunzwe. Ejo byiriwe bivugwa yuko yaba yarafunzwe, ariko mu makuru twaje gukurura neza ntago aragezwa muri gereza, aracyari gusabirwa gufungwa, agafungwa imyaka 5 agacibwa na miliyoni 1,122. Uwo ni Ndahiro Valens papi, ariko we akiregura avuga yuko nawe yatangaje inkuru y'ibihuha bari bamuhaye ngo ayitangaze, nawe atari yicukumburiye. Turaza kugaruka turaza kwifashisha ijwi rya Ndahiro Valens papi adubwira uko bimeze. Mugomeze mwumva video, muraza kumva ibijya mbere hagati aho ngaho. Bamwita Ndahiro Valens papi, ariko ku rundi ruhande abantu bakavuga yuko ngo ari umuntu runaka ushaka kumusubiza inyuma, ushaka kumusenya cyangwa ushaka kumufungisha ngo amutangisha amafaranga, ubundi ubuzima bwe bwajya ahantu hatari heza cyane. Ni Eriwine kuri We Are Family TV show. Uyu munsi muri studio ibintu byashyushye, reka sinakubwira. Bari kwesitara ibyuma n'ama screen manini cyane ya rutura kugira ngo tuzaye dukorera ahantu hagaragara muri kureba cyane. Turagaruka kubita Rocky kimwe cyereranya kibahana kibavuna kibica umuhungu wasajije abakobwa i Kigali yitwa Rocky. Nyuma yuko Rocky rero n'uwo bita Pendo bazanye umushinga wo gushaka visa abana bajya kwiga muri Canada, ibintu baje leta yaje gusanga ibintu ari scam. Akakanya tuvugana Rocky ndetse na Pendo, akakanya tuvugana bari muri gereza, ngira ngo mwese murabizi, niba mutaribonye nahanga hari ahandi hantu handi mwayibonye, ariko ikintu mwamenya nuko bari muri gereza. Barafunze da, ejo baramanuwe, ungu bari gukurikiranwa ibirego n'abandi bafatanyije nabo bari kugenda bakurikiranwa bashakashakishwa aho bari hose no mu mwobo nk'ifoku. Bose bagomba kuzamurwayo bakamenya ngo bimeze bite, bimeze bon. Rocky ariko umuntu bisobanura agatanga fact nyinshi cyane zigaragaza ko ibintu byabo byumvikana kandi ari ibyanyabyo gusa, ariko hari utuntu tumwe na tumwe utagomba kuzana kuba gukuriye cyangwa kuba kuyobora. Rimwe na rimwe burakamuka ari mu gitondo kaba ari ingenzi, muzajye mugerageza mukanywe kandi mukabagere mu nda, ariko mujye mushyira mutangawizi nyinshi cyane. Gusa ntagaraho twari tugaruke aho twari twibereye. Vestine and Dorcas nta ndirimbo baheruka gusohora kubera yuko bari mu bibazo by'abana by'iminja by'ibiki byose, ariko gusa icyo mwamenya nuko niki barahari, ntaho bagiye, baracyahari. Emirene yaragira ati ngewe ntago mwansohorana indirimbo mutarabanza gusoza ikibazo cyari. Vestine biravugwa yuko ngo ashobora kuba agiye kwisubira muri Canada, ariko Dorcas nawe akaba ari hafi gushaka umugabo. Byabaye sambaratika, byabaye sambari, ahantu hose byahwihwishijwe
byagarutsweho byayi toxic biravugwa yuko ashobora gufungurwa ubundi abandi nabo bakavuga ko ashobora gukatirwa igifungo cy'imyaka 5. Toxic umuvanzi w'imiziki mu gihe gishize yagonze umupolisi ahita yitaba Imana, ariko muri aka kanya ubu biravuga yuko bamwe baravuga ngo ashobora gufungurwa akazajya aburana ari hanze, abandi bati agomba gufungwa imyaka 5. Gusa ntabwo turamenya umwanzuro wa nyawo ngo ese nuwuhe, ese nuwahehe bite ibintu nk'ibyo ngibyo. Gusa amakuru n'ahandi hantu makuru muzajya muyamenyera usibye kuri We Family TV show. Nimara kumenya yuko mu isi nta wigira, nibona baje gufata umwanzuro wo kugira gute wo kwitwarira wayine. Mu Rwanda reka manze mbabwize ukuri, nika ngiye nkurisha ukuri kwanjye ahangaha mu Rwanda. Iyo ndibye mubona mu Rwanda nta musitari n'umwe uhari, mbona abantu bose ubundi tugiye kugendera ku bantu barenze bafite izina rirenze mu Rwanda, nta muntu n'umwe uhari, habe n'uyu n'umwe. Umuntu wumva atari byo anyomoza. Mu Rwanda ninde? Mu Rwanda nta muhanzi, nta mukinnyi wa filime, nta mukinnyi w'umupira, nta niki nabwira ngo nsinyira autographe. Reka ngiye umwana muzehe, no, nta muhanzi n'umwe uhari, nta n'umukinnyi nyine na baraho ngaho no ngimba sinzi mafata nk'abantu basanzwe baraho ngaho. Iyo ndebye mbona nta muhanzi n'umwe, nta musitari n'umwe wo mu Rwanda nabwira ngo nsinyira autographe. Ibyo bigahita binyereka ko nta musitari n'umwe uhari. Wapi tuvuye aho ngaho kereka tugiye mu yindi aparitoma, mu zindi aparitoma, nkavuga ati twagiye muri politike aho ngaho umusaza wacu kabisa iyo nayafata cyane, ariko nta witwa ngo ni umuhanzi ngo umukinnyi wa filime nabwira ngo nsinya autographe ninde ko nta uhari. Reka mubwize ukuri, nushake mugakate mugahererekanya abantu, nta muhanzi n'umwe, nta musitari n'umwe wo mu Rwanda n'umwe njya mfata nk'umusitari urenze, kuko nta uhari. Nese ndabeshya abanyemuza n'ibande mubwira nk'umuntu mwahuruka isi kavuga ati karahiye. Usanga mu bindi bihugu abatipe mani bafite izina rya danje, usanga nyine izina ryo barisigasira, niba ari umusitari nyine akavuga ndi umusitari ngomba kugenda aho bikenewe, ariko watambika mu muhanda ukabuye na Kinya Trap na Bushari nande aho bose ba filime. Uwo muntu mwirirwa mugongana, uwo muntu ni gute watinyuka kumwe ngo nsinyira autographe yiki mwirirwa mutemberana ahubwo namubona ari kuryibira. Ibaze nk'uwo rero warangiza ngo mu Rwanda ngo ufite abasita bahe ko nta muntu wo mu Rwanda abona n'umwe navuga ngo ni umusitari ngo uyu nguyu ufite ikintu kirenze, ngo hari ikintu kirenze afite, nta n'umwe ndabona. Gusa ku rundi ruhande ariko buriya mu gihe kizaza bashobora kuzaboneka umuntu wakabaye ibikora ni Ngabo Medali nawe ntari inanga, ariko nta wundi muntu n'umwe wo mu Rwanda apfata nk'umusitari navuga ngo uyu muntu ni Romodo wanjye ngo autographe wapi, nta n'umwe. Ariko mutaza kunyumva nabi ngo mfasha abantu banyu mbashyize hasi, kuko nanjye nabi wacu mu gihugu cyanjye. Ariko hagati aho ngaho buriya abantu nibo bisuzuguza, ntago yaba ari umuntu urenze ngo ndangiza mvuge ngo ibiki. Yego izina bari rifite barazwi, ariko nta kintu nyine kizima navuga. Barutwa no kuba nagenda nkisuriza buri kantu na buri nguni nkavuga ngo mufate peace. Ariko nta musitari wo mu Rwanda nabwira ngo nsinyira autographe, nta n'umwe, ahubwo baza nkayibasinyira. Niko bimeze abantu mwese twabanye, nizere ko mumeze nizere ko mumeze neza. Ni Wine kuri We Family TV show, nizere ko mumeze neza. Ubwo muri kuvuga ngo bwebe namaze tusubire undi munsi we, ariko ndashaka kuzanya mbatamo
video ebyiri ku munsi kugira ngo turebe uko bimeze. Ni God bless you. Ndabona kandi cyane.